Sithanda ukubingelelana samukelana njalo kulona leli viki lapho esiyaqhubeka sifunda okunye ngoJesu ebhukwini lika Joshua. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngiza kunxusa izihloko zami ubana balibingelele lapho. Salibonani lababukeli phakathi kwesifundo esinye njalo uNkulunkulu afuna ukukhuluma lathi, okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Asalibonani bathandekayo, siyalamukela lonke esifundweni. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo uMrs Mpofu. Sizathatha leli thuba ukubana sibe lomthandazo singakangeni kusifundo sanamhlanje. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osusinike lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sicela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise nxa siza kudaditsha, ebese siphathisa futhi njalo ukubana konke esikufundayo siphile ngakho. Sikhulekela ukubana ngezifundo ezinjengazona lezi sicela ukukhula ekukwazini, sicela ukulunga silungele ukuzwa kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga manje. Kuleli viki sikwisifundo sethu sesine. Lapho esilesihloko esithi sona ingxabano engemva kwazo zonke ingxabano. Ungananzelela umhlaba esiphila kiwo kuyaxatshanwa, kuyalwiwa, yimpi, akulalutho oluhle, akulakuthula, indlala, izimpi, lamakunga ezimpi siyawezwa, siyalahlekelwa izithandwa zethu, kuyagulwa. Konke lokho kungenxa yengxabano. Sike sikhangele indaba leyi yengxabano. Nxa sikhuluma ngabantu ngokuxabana kumbe ingxabano, singabe sikhuluma ngento enjani? Singancedisana lapha mfundisi Dube ukweluka ukuthi nxa sikhangele nje ingxabano singakangena esifundo sikhuluma ngento enjani. Nxa sikhuluma ngengxabano yikungazwani phakathi kwabantu, ngaba babili, ingaba liqembu, kungaba imuli, kungaba libandla, isizwe, kunjani. Ukungahambisani kuhle enkulumeni, uba lombango ngenye into ethile, bese kusiba lobutha. Izikhathi eziningi kuyabe kungani kumbe ngabantu abakusungulile kathi ungakukhangela kuyabe vele kuvela khatshana, okunye wakhona ngokwesendo. Kunjani. Ngokwembalenya abantu okune babengekho balwe into abangazaziyo. So kudala ukuthi abantu bahlale behlukene izikhathi zonke. Kakhulu ngithanda indlela okubeke ngayo ukuthi okunye kuyabe kungokwesendo. Kuleli viki sizakhangela okunye okwesendo okungasukelanga la. Yikho sithe ingxabano engemva kwazo zonke ingxabano. Mhlobo wami, yipi kanti leyo ngxabano engemva kwazo zonke ingxabano esikhulumisana ngayo ingaphakathi kukabantu ba? Siyabonga Maforo, umfundisi usekuthintile laphana ukuthi singaze sibone abantu ababili kumbe amaqembu amabili kumbe izimuli kumbe within izimuli kumbe ku-involve isizwe. Kulobutha, kulomoya, kulamandla ayiwa ngemva kwezimpi zonke lezi. Umlobo wesifundo usilethela sobala ukuthi singabona sokunjalo kule mpenkulu esingayiboniyo eyasungula ezulwini ephakathi kukaNkulunkulu lengilosi enkulu yamhlamukelayo uSathane. So kusukusela khonapho vele umhlaba ubuswa kumbe uinfluence ubufuqwa yilawo maforces amabili. uNkulunkulu efuqela abantu ekulungeni, uSathane efuqela abantu ebubini. So konke okwenzakalayo kuyisisusa sayona limpi eyaqalisa ezulwini. Kakhulu isisusa sempi leyi eyaqalisa ezulwini yiyo esiyakungena kiyo manje kuleli viki. Sike sikhangele impi yona leyi ukubana ungabe kuyimpi enjani. Sacela ungasibalela indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda uJoshua 10 ivesi 14 busisitsho ongabuya kuthola kusona lesi sahluka indinyana yona le. Akukaze kube losuku olufana nalolo ngaphambili kumbe kuze kube lamhlanje
usuku lapho uJehova alalela khona umuntu. Ngeqiniso uJehova wayelwela uIsrayeli. Sithe siqalisa laphana saveza ukuthi kulempi engemva kwezimpi zonke. Sithola impi le eyako-Israyeli. uJoshua labako-Israyeli besivezela isibuko sempi enkulu engakaNkulunkulu loSathane. Bese sithola ukuthi abantu bayingxenye yempi yona leyo. Phakathi kwengxenye yempi yona leyo sithola uNkulunkulu elesandla esikhulu ukuthi uyalwa engxenyeni yabantu. Sizwa iBhayibheli lapha lisitshela ukuthi kakuzange kwaba lesikhathi lapho uNkulunkulu alalela khona nxa sikufaka ngamazwi alula alalela khona umthandazo womuntu waselwela uIsrayeli. So phakathi kwempi le enkulu kumbe phakathi kwengxabano leyi kudingakala abantu abazaba ngabantu bomthandazo, abantu abazasebenzisana ndawonye lezulu. uJoshua usebenzisana ndawonye loNkulunkulu phakathi kwempi leyo. uNkulunkulu ebesemlwela uIsrayeli engenzanga lutho. So impi le ekucineni kwayo sithola ukuthi kayisiyo yomuntu ngekaNkulunkulu. Impi ngekaNkulunkulu. Yeah, kulento engifuna ukuyibuza lapha mhlobo ukuthi sengike ngezwa abantu abaningi behlupheka kakhulu ngesimilo sikaNkulunkulu weOld Testament. Ukuthi iOld Testament ikhanya igcwele ngezimpi, igcwele ngolaka, igcwele ngegazi. uNkulunkulu onjalo abantu abaningi bamhlamuka. Bangangcono bazihambele bamchiye nxa kuyikuthi uNkulunkulu onjalo. But ngoba anhlezi ukuthi ivesi esiyifundileyo ithi uNkulunkulu nguyewalwela uIsrael. And ku-Old Testament uNkulunkulu besenelisa ukunika icommand ukuthi hambani lehlasela. Enguyonika instruction lenze so lenze so. So uNkulunkulu esikuthola lapha esifundweni mhlobo ukuthi uNkulunkulu isimilo sakhe esivezwa liBhayibheli through and through ukuthi uNkulunkulu luthando. Then sibe sesiqathanisa njani lalezi zehlakalo zempi ukuthi uNkulunkulu sibuya icommand impi. Mina ngifunde lokho ukuthi njengoba silethile ukuqaliseni ukuthi vele okusempini la kumbe abaphakathi kwempi uNkulunkulu loSathane. So whatever impi loba yipi impi esiyibona isenzakala emhlabeni loba icommandwa uNkulunkulu ukuthi kayenziwe kuthathwa amanyathelo nje kuyindlela yokukaNkulunkulu yokulwisana lesithasa hayikhona abantu laba sebabona abadala ngomfanekiso. Ngoba siyakhumbula ukuthi ekuhlamukeni kukaSathane wahle wanxwanela iimage kaNkulunkulu emuntwini. So umuntu uba yibattlefield kuma forces lawo. So yikho sibona uNkulunkulu ebalance and okubangwayo mhlobo yikho kuzasincedisa. Ukuthi uNkulunkulu isovereign lesimilo sakhe siqothe singcwele. So uSathane yikho akulwisayo. So uNkulunkulu ku campaign yonke lobe ngaze hambani liyehlasela lenze so. At the end of the day uNkulunkulu udila le rebellion, udila lokuhlamuka. Yikho edubona ukuthi ezimpini zonke uNkulunkulu uqala nika abantu ithuba aziveze ukuthi yena ubani. Anika abantu ithuba lokumamukela. Bangakhetha otherwise abese sedila labo ngendlela enjalo. Yeah. Siyabonga ukuchazelwa laphana. Vele into esifuna ukuxoxa ngayo kakhulu yikuthi kuTestament leli elidala kalokhu umhlobo esithile sithola uNkulunkulu enguwempi. Sikuhlanganisa njani lesimilo sakhe lokho sokuvezile okusimilo sikaNkulunkulu esithiye luthando. Zonke izimpi lezi umuntu oya empini ulothando yini uyabethanda kuyabe kumi kanjani isimilo sikaJehova sisiqathanisa njani okunye kwakhona umhlobo esekuthintile lapha. Yeah, lapho kunye kumele sikubambe bathandekayo ukuthi impi iqale sezulwini. uSathane wayesuke waba ngofuna ukuba ngoNkulunkulu. Right. Wasefisa ukuthi abe lesihlalo esinjengoNkulunkulu. uNkulunkulu wamvezela ukuthi akuvumi isidalwa. Kwehlukana kuNkulunkulu loSathane ngenxa ukuthi imicabango yakhe yayingafuni ukuphendula. Right. So uNkulunkulu wasalwa ukuthi akhethe ngokukodwa. Amiyekele eqhubeka agcine busa yena umhlaba lezulu. Kumbe na ame ngokulunga kwakhe. Ukulunga kwakhe kuba yisijeziso futhi nxa sisiye umuntu nomphikisana. Exactly. Usuka bengowempi ngoba yena akafuna ukulwa. Uselungisa ukulunga kwakhe ngokuhlasela lokho kuphambanisayo.
So ngenye indlela uNkulunkulu okelungile kaphambanisanga limpe esiyibonayo wayethuma uIsrayeli ukuthi sokumele liyehlala eKenani abantu abanambanikile isikhathi sokuthi bangazi nje bayehluleka so nxa ukuthi bona basesayidini lomubi ngizabagezisa basuke nalihlale so impilo yayingekususa ububi kusandisa ukulunga ngoIsrayeli. Siyabonga ukuchazelwa lokho. So singena kusifundo lesi sifuna ukungena silalo umcabango ukuthi izimpi esizibonayo zisenzakala kuTestament elidala vele kwakungasilo cebo lika Jehova ukuthi kuye kuyo kodwa lapho nxa sokulendingeko kumele kube khona impi kuyikulungisisa okuyabe konakele kufana lo mzali nxa ungathatha uswazi ubusujezisa abantu abakho ayisikho ukuthi uyabazona hathi ulungisisa isimilo angithi phela yes sike sikhangele indaba leyi mandlo ekuJoshua ngo5 ivesi le ivesi ngo13 usiya ku15. Wathi uJoshua esesondele eJerikho wakhangela wabona indoda eyayimi phambi kwakhe ilomhedla esandleni sayo. uJoshua wasondela kuyo wayibuza wathi, "Ungowakithi kumbe ungowezitha zethu?" Yaphendula yathi, "Angikho ndawo, kodwa njengomlawuli webutho likaJehova sengifikile." uJoshua wathi mbo phansi ngobuso ngokudumisa waseyibuza esithi, "Kambe uJehova ulombiko bani kule inceku yakhe?" Umlawuli wamabutho kaJehova waphendula wathi, "Khulula izicathulo zakho ngoba indawo omi kuyo ingcwele." uJoshua wenza njalo. Nansi indaba. Sifundani lapha lesi sithunywa singubani kusichazelani lokho ikakhulu nxa sikhangela isisusa sokuyanqotshwa kweKenani lapha. Nxa sesifika lapha mhlobo sithola ukuthi oJoshua sokumele ukuthi bayenqoba iJerikho. But ngabantu abangela experience abalankambo yokulwa yezempi even izikhala abaziphetheyo abengabe bethwele izavutha intonga izinto ezincane. So uJoshua nxa eceleni lapha abesehlangana lesithunywa lesi and isithunywa lesi mina ngizwisisa ukuthi singuJesu anti sihle sibone lapha uverse 14 uJoshua sesikhonza anti esemkhonza. So engikuzwisisayo ukuthi uNkulunkulu uJoshua engakayikulwa leJerikho uhlabuye amtshengisa ukuthi mina yimi engithungamela impi futhi yimi engizayilwa lina kulalutho okufanele vele ukuthi abalazikhali kuyatshengisa ukuthi bayakulwa ngani vele. So uNkulunkulu uyabuya ngiyithandile umloba ilethe ngawuthi uJoshua uyabuza ukuthi wena usehlangothini lwethu kumbe olwezitha zethu. Okwakufa impendulo and abesesithi hayi mina mbuyanga ngingabuyanga njenge-ally njengomngane elikini empini but yimi endithungamelile. Wena Joshua bengawuthi umbuzo ukuthi ungabe wena ukuluphi uhlangothi kimi ngoba vele sesivezile ukuthi uJesu wayiveza vele ukuthi impi esemuva Joshua ayikho phakathi kwakho lama-Canaanites kodwa emuva ubukhulu bayo ukuthi yimi lalesi sithe ngimelana la so yimi umthungameli wempi. Ukubeka ucace mhlobo ukuthi impi leyi vele lapho esukele khona uzakhumbula ukuthi uJesu ofanayo ukhulumisana lo-Abraham ahlamtshele ukuthi wena isizukulwane zakho ziyakuthunjwa ziyakuhlala eGibhithe okweminyaka engamakhulu amane. Bazaphenduka basuke ngale ngoba laba bantu abaseKenani inkomiso yolaka yabisigcwele so kuhambe ngale uzathola ukuthi laba bantu beKenani babe lezithixo bekhonza izithombe eMasimoni yimpi luyayo nale impi yemimoya. Singabona abantu besilwa ngezikhali ezenyama lezi kodwa ayisikho okukhona kukhona okungemuva. Siyabonga ukuchazelwa ngakho nalokho mhlobo ikakhulu sike sikhangele indaba yesithunywa lesi sifundani ngalo mholi wempi yakwe-Israyeli. Ungasibalela lamakhosi esibili ngo6 ivesi ngo18 siya ku17 umfundisi esichazela lapha. Sophia 6 verse 8 verse 8 to 17. 18
verse 8 to 7. Verse 8. Inkosi yase-Aramu yayisempini ukulwisana labako-Israyeli. Ngemva kokukhulumisana lezikhulu zayo, inkosi yathi, inkemba yami ngizayikuyimisa ekuthinithinini. Umuntu kaNkulunkulu wathumela ilizwi enkosini yako-Israyeli lisithi, qaphela ungedluli kuleya ndawo ngoba ama-Aramu azakwehla aye khona. Ngakho inkosi yako-Israyeli yahlolisisa kuleyo ndawo eyayiqanjwe ngumuntu kaNkulunkulu. U-Elisha wakuphinda enkosini lokhu ukuxwayisa kanenginengi ukuze izivikele ezindaweni ezinjengalezi. Lokhu kwayithukuthelisa inkosi yase-Aramu, yabiza izikhulu zayo yazihwabhela yathi, aliyikungitshela yini ukuthi phakathi kwenu ngubani oseceleni lenkosi yako-Israyeli na? Esinye sezikhulu zakhe sathi, ngakho phakathi kwethu nkosi yami, kodwa u-Elisha umphrofethi wako-Israyeli ulakho ukutshela inkosi yako-Israyeli ngawona lawo amazwi owakhuluma usendlini yakho yokulala. Inkosi yabalaya yathi, hambani liyemdinga lapho akhona ukuze ngithumele amadoda ayemthumba. Wavela impendulo ethi, useDothani. Inkosi yasithuma abamabhiza labezinqola zokulwa kanye lamabutho aqinileyo. Bahamba ebusuku bahle bagombolozela umuzi wakhona. Kuthe inceku yomuntu kaNkulunkulu ivuka ekuseni ngelanga elilandelayo, yaphuma phandle yathola amabutho alamabhiza lezinqola zokulwa sezihonqolozele idolobho. Inceku yethuka yathi, maye nkosi yami, sizakwenza njani na? Umphrofethi wathi, ungesabi, labo abalathi banengi kulalabo abangakubo. U-Elisha wasekhuleka wathi, O Jehova, vula amehlo akhe ukuze abone. Ngakho uJehova wavula amehlo enceku, yakhangela yabona amaqaqa egcwele amabhiza lezinqola zokulwa lezomlilo zihonqolozele u-Elisha. Right. Yeah, sifunda ikakhulu ngalo wempi yako-Israyeli kumavesi wona la esiwafundileyo. Siyabonga balaleli ababukeli. Esikuthola lapha ukuthi njengoba sisungulile lapha nomizimhlanga ekhulumile, impi esikuyo yimpikiswano enkulu ekaphakathi kobubi lokulunga. Right. So lapha sibona uNkulunkulu eveza uIsrael ukuthi uyisithanda sakhe. Lapho inkosi yesiri iceba ukuyabhiliza. uNkulunkulu phela ukhona indawo zonke. Uhlathi Elijah akutshele ngapho ukuthi uSathane secebile nga. Bahle bangasahambi uyale. Lona bese kuthi kathi ngubani onguyosuka lapha ebatshela. Kodwa hayi kulo Elijah hlala phakathi kwabo. Uvele lo uNkulunkulu wakhe babambele ukuthi angeke ubehlukanise. Indaba lapho ephethe khona uzafica ukuthi bafika sebezi bengasaboni ukuthi baya ngapha. Lo uNkulunkulu afuna ukumliswa sebavalela amehlo. So silo nxa kuthi ingilosi uNkulunkulu mathupha uJesu nguyukhomanda okwaziyo ikusasa inamhlala izolo. So singesabe empini esikuyo emhlabeni esikuwo sihamba lo Thixo nguyobonayo nguyothungamela impi le. Nangu lapha sevezile ukuthi uIsrael angeke athinteke ngesitha umlime khona. Uyasivala amehlo isitha sizoze siphakathi kwabantu kwaIsrael singenziwa lutho. La uNkulunkulu waseveza ukuthi ngifuna ubatshengisa ukuthi impi kaso yesikhali ngekaNkulunkulu wadalayo. Uyazi kufika nelimo ukuthi la i-army lesibonwa uNkulunkulu acela ukuthi uElisha avule i-servant yakhe ibone. Zingilosi. And kuthiwa kwakuhamba ama-chariots izinqola. But izinqola ezisurround Elisha ngezomlilo. Yazi ngicabange uHebrews 1:14 kuthiwa uNkulunkulu nxa ekhuluma ngezingilosi uthi, are they not ministering spirits? Abayibo abathunywa ukuya minister ebantwaneni bakaNkulunkulu ofanele basindiswe. So impi leyi is spiritual, isensitive. So uthinta into eqhakathekile ngithandile ukuthi akudingi izikhali. Kukangaki maforo sizama ukuzilwele emkhuhlaneni, enzondweni, sizama ngezinto esizibona ngamehlo so ukuthi athatha lokho ukufaka esikhwameni kuyalunga.
uthatha into esizibonayo impi leyi ngekamoya idinga ukuthi uNkulunkulu ayilwe ngearmy yakhe engabonwa ngamehlo enyama uyakubona bese ngicabanga ukuthi uJesu nxa isithi mengicommand ihost mengicommand ingilosi zingaki ezisilwelayo singaboni kulenye indawo lapho uEllen G. White abhala khona ukuthi ngaba amehlo ethu abengavuleka sibone ukuthi uNkulunkulu usisingatha njani ngezingilosi esivikele esichaphisa izi 3D sathane efuna ukusiginya sichise ngemlilo but izulu lisilwela besizamkhola uNkulunkulu so esikushodayo okwenza sesabe empini esiphakathi kwayo ukuthi kasikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona emva ukuthalwe izimpi esizibonayo lesingaziboni kakhulu Ngezelela khonapha singakhangela umthungameli lo indlela asebenza ngayo ngeke uyizwisise. Khangela laphana kuJoshua ubuya esesimeni somuntu kodwa enguNkulunkulu. Lapha ngendlela asebenza ngayo ukuthi babona bengasaboni. Kunjalo lakaThesi bathandekayo ukuthi uNkulunkulu indlela asilwela ngayo ezimpini zona lezi. Ingilosi zakhe kuthiwa zihlezi ziseduze ukuthi zisincedise lapho siwela phakathi kwezimpi ezinkulu. Lanxa singeke simbone ngamehlo kodwa kasikholwe nini ukuthi lo mthungameli ngalambali yokwehluleka. So khona lokho kusenza ukuthi sibe lesibindi ekutheni nxa yena ekhona konke kulungile. Kakhulu ukubeka kucace manje ukuthi singama ngesibindi ngokwazi ukuthi silaye osiholayo ophethe intambo usehlangothini lwabantu bakhe ke sikhangele indaba leyi yempi esiphakathina kwayo kanti vele iqalisele ngawo ungakhangela usambulo ngo12 ivesi ngo7 usiya ku9 uJoshua wakuzwisisa ukuthi impi leyi yimpi eyayiphakathi kwempikazi enkulu eyasungulwa ezulwini ungasibalela lapha sisukela khona Verse 7 Ngoba lempi ezulwini uMikhayeli lezingilosi zakhe balwa lomgobho wathi umgobho kanye lezingilosi lawo walwa labo kodwa wawungela mandla kangako njalo wona lezingilosi zawo balahlekelwa indawo yabo ezulwini umgobho omkhulu waphoselwa phansi inyoka leya endala ethiwa ngomubi loba uSathani odukisa umhlaba wonke waphoselwa emhlabeni ekanye lezingilosi zakhe. Right. Ngizacela usivulele lo Daniel ngo10 ivesi ngo12 siya ku14. Emakhaya sizabala uIsaya ngo14 ivesi ngo12 siya ku14 lo Ezekiel 28 verse 11 siya ku19. Sizazichasisa la. Sifundani lapha ikakhulu ngokuzwisisa impi leyi uNkulunkulu aphakathi nakwayo. Daniel 10 verse 12. Yes. Waseqhubeka wathi ungesabi Daniel kulokhu kwasukela mhla ubeka ingqondo yakho ukuzuza ukuzwisisa lokuzithoba phambi kukaNkulunkulu wakho amazwi akho ezwakala yikho ngilapha ngenxa yalokho kodwa inkosi yombuso wasePersia yangivimbela okwezinsuku ezingama21 Wasekusithi uMikhayeli omunye wamakhosi amakhulu weza ezongisiza ngokuba ngangivalelwe khonale inkosi yasePersia manje ngilande ukuza kuchasisela lokhu okuzakwenzakala ebantwini bakini esikhathini esizayo ngokuba umbono umayelana lesikhathi esizakufika. Right. Lapha sikhuluma ngeprofesi ungakhangela kuEzekiel vele kufakwa kukhulunywe njengenkosi yaseBabylon kuIsaya kumavesi la engaqambileyo inkosi yaseThaya ukhulunywa ukuthi uwile kukhulunywa ngomgobho lapha uSathani uLucifer. Now sisukele khona phana sizwisisani kakhulu nxa sikhangele impikazi leyi ukusungulwa kwayo lapho uNkulunkulu laye ayingxenye yempi yona leyo. Njengoba nasibale usambulo ngo12 laphana ohlwa sevezela ukuthi kwaba khona bezulwini right phakathi komgobho lezithunywa zakhe loNkulunkulu right sibona uSathani ke esisenguLucifer yes wasuka wasehawukela isihlalo sikaThixo alright wafisa ukuba nguNkulunkulu uNkulunkulu ke wamenzela konke ukuthi amtshengise ukuthi
kwahlala imihlangano emithathu ezama ukumtshengisa ukuthi imicabango sulayo kayisiyo kwehlula kulapho uNkulunkulu athi ukulunga kwakhe kuphikisana lobubi lobu wasemsusa ke ezulwini impi esikhulunywa le ukuthi kwaba le khona impi kuyikuthi hayi njengoba ususala ukungilalela sokumele uphume lapha ezulwini sifica ukuthi uSathane ke usebele umvukela usesezulwini nguye okhulunywa kuIsaya 14 laphana kufaniswa ngenkosi kodwa futhi ukuthi okukhulunywayo kuveza uNkulunkulu silwa kanye loSathane ngoba uSathane wayevele sesuke wamila ukudelela uhlamuki nguye suka lapha abesenqotshwa awisele phansi emhlabeni so impi isungule ezulwini ebuye emhlabeni wabuya vele lolaka lwakhe lwempi wakuhlanyela emhlabeni walinga uAdam loEva kwahle waba ingxenye yabo ngoba sebempilo yokuthi sebemlalele uJesu walandela futhi ukuzolwisa uSathane ukuze impi leyi ingapheli kuphela nje kodwa iphele ngoKristu enqobile so ngifuna sikubambe ukuthi sisempini asikhethe uhlangothi oluyilo ngoba uKristu uzile ukuthi asifake uhlangothi oluyilo zihlobo sisempini mhlobo angithi be yes asiqapheleni sikubona njani kakhulu sesichasisele siphila kade ezimandlo siyakubona yini ukuthi sisempini yiziphi indlela kumbe izinto esizibonayo zisenzakala emhlabeni wethu esiphila kiso ngaba sezimulini emabandleni emhlabeni wonke jikelele ezisikhomba ukuthi siphakathi kwempikazi enkulu okunye esikubonayo ngezimpilo zethu i-great controversy siyibona kakhulu empilweni esiyiphilayo khangela kathesi izingozi zemota lezi zingajayelekanga ezamaframachina sezisiba khona kakhulu ukhangele ezimulini idivorce iyakhwela uzukuthi abachadayo bachadela ukudivorce yizindlela uSathane asebenza ngazo okuphakathi ngokuyingxenye yempilo enkulu siyabonga kunenge okwenzakalayo mhlobo ikakhulu siphakathi kwayena le impi okunye sokuthintwe ngumandlo lapha esikubonayo kusenzakala ezimulini kulona leli lizwe uSathane uhlasele singengeza okunye kuyini esikutholayo alright mana ngiqale ngivume maforo ukuthi impilo eyikhona iyaphila futhi iyachisa uverse 12 mina uyangithinta la kwaSambulo 12 maye kuwe mhlaba lawe lwandle ngoba uSathane uzile elolaka olukhulu ngoba esazi ukuthi ithuba lakhe lifitshana yes awulaka lukhona maforo ngike ngafunda ngenye indaba ekade ikhuluma ngomama obelomntwana osanda ukuqeda medicine semela azuza umsebenzi wazuza umsebenzi into yonke ifishi ikhanya bright umama la ucabanga ukuthi hayi impilo isiza shape wayingeja le ndaba zomtshado ngapha zingane ziyahlala kuhle uwangena engozini yemoto ngiya ku-point elethwela ngonozi ama-accidents ingozi ulaka lutheliwe omdala lomncane ofundileyo longafundanga khathesi umntwana ole-10 years usemacansini lulaka esiphakathi kwalo ukufa kuyakhwela ububi ingqondo umuntu uphenduka abe inyamazana khangela ivini indaba yokuthi abantwana ograde primary school bathandana umangali bakhuluma ezinye izinto ezisabekayo so ulaka lurili mhlobo yikho uNkulunkulu ukukhala lapha kuthe maye for sure ulaka siyalu experience ukugula kuyaqonga odokotela basinike emimkhuhlane ongazange ube khona belokho batadisha amabhuku so siphakathi kolaka siyakuzwa and isting sakhona udonsi lukhona siyaluzwa kakhulu sisempini izihlobo zami ezithandekayo kodwa indaba ezimnandi yikuthi sisempini sinjalo likhona iqhawe elisilwelayo iqhawe elisehlangothini lwethu lokwana owatshoyo wathi hayi angikho ehlangothini lwenu mina angikho ehlangothini lesitha mina yime ngihola izimpi yasezulwini sike sikhangele leli qhawe ku-Exodus 2 ivesi 22 usiya ku-25 lo Exodus 12 ivesi 12 usiya ku-13 sike simkhanyele ukuthi
ungumuntu onjani? Exodus 2 verse 22-25. Verse 23 to 25. Ngemuva kwesikhathi eside, inkosi yaseGibhithe yafa. Right. Abako-Israyeli baqala babubula ebugqilini babo. Kwathi ukukhala kwabo becela usizo ngenxa yobugqili ababekubo wafinyelela kuNkulunkulu. uNkulunkulu wakuzwa ukububula kwabo, wasekhumbula isivumelwano asenza lo-Abraham, lo-Isaka, loJakobe. Ngakho uNkulunkulu wakhangela abako-Israyeli wakhathazeka ngabo. Exodus 12 verse 12 and 13. Yes. Ngabona lobo busuku ngizakudabula phakathi kweGibhithe, ngiwagongode wonke amazibulo wabantu lawezinyamazana, njalo ngizakwahlulela bonke onkulunkulu baseGibhithe. Mina nginguJehova. Igazi lizakuba isibonakaliso sezindlu lapho elikhona lina. Kuzakuthi ngingabona igazi ngedlule kini. Akula sijeziso esibhidlizayo esizalithinta lina nxa ngingagadlaza iGibhithe. Kakhulu. Singaqhubeka emakhaya, siqhubeka isifundo sethu sikhangele Exodus 15 verse 3 usiya ku11. Utshoni ke lokhu mnali ikakhulu ukuthi uJehova uliqhawe lethu. Sikhangele wona lama verse sifundane ngalo Jehova, ngalo Thixo esilayo. Nxa esithena uJehova uliqhawe uqinisile ngoba imbali ekhulunywa lapha uNkulunkulu uzivezile ukuthi yena nguye owathembisa uAbraham, njalo ufika abeseziveza njengeqhawe ngoba nguye othungamela impi. Kulesibili uthi yena linathi zakugcoba igazi emgubazini ukuze nxa sengizobhidliza sengizohadlaza ngiqeda uGibhithe ngidlule okuthiwa ipass over yini. So impi iyavela ukuthi kaso kaIsrael ngekaThixo, kodwa uIsrael ingxenye yakhe ekulalela. Nxa umuntu bangakhuluma ukuthi yenza ukuthi ungakwenza yena besesilwa. So ibutho leli okuthiwa liqhawe nguye ngwakuqobo uJesu yena ngwakhe nguyolwayo. Esikufundayo ukuthi asigobele intando kaNkulunkulu ngomthetho wakhe ukuze asilwele impi yemimoya lesikuyo, ngoba yena ulwa nxa thina singalalela abese kuyabe ingxenye yokuthi asilwele impi yonke anqobe. Ukungezelela lapho umfundisi akhuluma khona, sinanzelela ukuthi uyangenela ngesikhathi esifaneleyo. Uyabona nxa kuliqhawe uyabusukwazi ukuthi into zonke esezilwile. Lapha siyavezela ukuthi bephakathi kokugqili uNkulunkulu wafaka ifull stop ukuthi kuphelela lapha. Lathi balaleli lababukeli kukhona okusezimpilweni okuhambi kahle. Ngesikhathi esifaneleyo leli qhawe lizangenela lisenzele lokho esingeke sazenzela khona njengabantu. Lokho engenela kwezenzakalo zabantu kona lo mhlaba. Ngicela ukukhomenta ngoverse 12 lapha ama4 kuthi uNkulunkulu uza kulwa against all the gods of Egypt. Vele khona lokho kodwa kuyasitshengisa ukuthi into ayisiyo kaphakathi kaIsrael loFaro. Iyasitshengisa ukuthi kulamakhosi behind impi yona le. So uNkulunkulu akudestroy lapha ngokuyizithixonyana lokho kweEgypt. So uSathane nguye behind ukukhonzwa kwezithixo le. So vele nxa ihle dilize khona lokho udilize umbuso lo omelana laye. So mina ngizwisisa lapha ukuthi uNkulunkulu at the end of the day ungumnqobi. Ungafunda Exodus 15:3 ukuthi uNkulunkulu indoda yempi. Usithi victory anti sibone ngale nqobile ezulwini. uSathane waxoshwa. Wabuya la ngithe ngifunda uPatriarchs and Prophets ku chapter 80 Satan's enmity against God's law. Ikhuluma ngokuthi vele khona ihistory yonke, imbali yonke yeBhayibheli isivezela ukungqikilana, iconflict ekhona phakathi kobuhle lokuthi uIsrael nalo eEgypt kwakuvele kuyikuthi uSathane efuna ukudiliza icebo likaNkulunkulu lokusindisa umhlaba. Sebefike ngalo uThambakululi ngabami mbabambela umlimethi baphuma. So uhlubone iconflict iqhubeka size siyebona uNkulunkulu esima finally enqoba empini yona lekhulula umuntu kakhulu. Siphakathi kwempi kakhulu. Iqiniso likhona kalokho kulethwa iphakathi kukaNkulunkulu lesitha uSathane. Kodwa impi le ilwelwa yithi. Akula muntu esingathi uku neutral ground.
umele uthathe uhlangothi ya ungazi njani ukuthi wena ukuluphi uhlangothi singabona njani ukuthi usesihlangothini kuyacaca mafolo abuyela kancane bese mphendula laphana uverse chapter ngo2 Exodus verse 23 uthi uNkulunkulu wakhangela uIsrael uNkulunkulu wamhlonipha waba nozwelo right ngale phezulu uthi uIsrael wakhala enkosi uNkulunkulu wamuzwa kunjani so ngingazi ukuthi nguNkulunkulu nguluphi uhlangothi ngendlela engiphila ngayo nxa uIsrael wayekhala kuNkulunkulu kuthi kwakuveza ukuthi yena uvele uyamazi umndima amkhonzayo uyamthemba so uhlangothi engikulo okulo mlaleli indlela ophila ngayo iyaziveza ucela kubani nxa sokunzima ukhuleka kubani wenzani so nxa sikuNkulunkulu siza kuba lo isikhathi lo uNkulunkulu ekuseni emini lantambama ngokuba iBhayibheli ngokukhuleka ngokwezithando kaNkulunkulu so kuqhakathekile ukuthi singene kolunye uhlangothi kodwa nathi uhlangothi engiluthengisela kithi sonke uhlangothi lukaJesu ngoba uvele ungumnqobi nguye iqhawe usesitshengisile ukuthi uyizolo unqobile kwezinye izimpi lapha awusokwehluleke ngoba singakhala uyasizwa so phakathi komtshado obuhlungu khala enkosini uyabuya uMikhayeli azongenela phakathi kwempi olayo eyomdeni khala enkosini uMikhayeli uyabuya ngenela akayikuthula umfundisi uthinta into eqhathekile mafoko kodwa bese ngiletha kufike kimi lokho ukuthi sibaningi sithi sisehlangothini likaNkulunkulu anti uMatthew 7 verse 21 uyothi asibo bonke abantu iyo lana but sonke sizitshela ukuthi size sinike lama testimony sibili ukuthi uNkulunkulu ungene yikho yini so uNkulunkulu yinye vele indlela like umfundisa ukuthinta esizakwazi ngayo ukuthi sihlangothini abantu ikumlalela ukulalela ilizwi vele nxa uphila zibuze even usiyadike impahla uthiyathenga usenza whatever business zibuze ukuthi kuhambelana la le indlela yini leli vele yilo kupheli indlela ezasincedisa ukuthi sizihlole ukuthi sisendleleni kumbe hayi so konke kuyaphambana lentando kaNkulunkulu kuyakutshela ukuthi usehlangothini lesitha sikaNkulunkulu ngoba uSathane vele alwisana lakho yikho khona lo kakhulu singakhangela futhi lo mzwangedwa mafolo kulezinye izinto esingadingi ukuthi size sitshele la uyabuza zela wedwa ukuthi ngendlela oyenza ngayo izinto ungaphi kakhulu siyabonga sihlozana sisempini yona leyi asithatheni ihlangothi siyalikhuthaza sithatheni ihlangothi lukaMikhayeli ngoba uMikhayeli uza kukulwela awuyi kuzilwela uNkulunkulu nguye umnikazi wempi yona le ke sikhangele uExodus 14 iverse ngo13 lo 14 25 verse 13 uMosi wabaphendula abantu wathi lingesabi manini isibindi lizabona ukuthi uJehova uza kulikhulula njani lamuhla amaGibhithe eliwabonayo lamuhla kalisoze liphinde liwabone njalo uJehova uzalilwela lina manini lithule siye ku25 wenza ukuthi amavili ezinkolo zawo akhumuke okwenza kwabanzima ukuthi aqhubekele lula amaGibhithe asesithi kasisuke kuma-Israyeli uJehova uyabalwela ukuba behlule amaGibhithe nanso indaba sifundani lapha ngoJehova lo olwela abantu kulokho kusenzakala yini la kulezi insuku uyasilwela yini uJehova singasukela khona phana sisiya phambili mina le ngiyayithanda maforo vele le ivesi efundwe nguNozi ukuthi ingilosi zayidla para sephakathi lenqola zakhe zehla zakhulula amaviri yiyo liyani Lord's army engabona uFaro kazangabone lutho wabona inqola zingazakala babuya lezipani kudamani ke but izulu liyasilwela nxa ufuna ukubona mina ngicabanga ukuthi uNkulunkulu hlobo ezimpini zonke zikaIsrael obe ufuna ukusifundisa uIsrael wayezolathi ukuthi vele akulaliphomele silwenzi ikwethe manini lithule lithi libukele kanti ovula iRed Sea vele ngubani uyakubona indaba abese futhi even iPassover yona ngokwayo
Ngubani khangela vele izimangaliso yonke yayisitshaya iEgypt ukuthi uNkulunkulu wayenguye wayezibonakalisa ukuthi ulwa izimpathi. USathana kufunayo manje ukuthi nxa engaletha uhlupho angavela lethe ukwesaba mhlobo. Ukwesaba yi-opposite yokukholwa. Angavela lethe ukwesaba sengigijima ngigcwala indawo yonke, but uNkulunkulu uthembise senzama ukuthi ngawamama imizamo ngiyilwe impi engingayiboniyo lokuyibona. So bekukuhle ukuthi siqine elizwini kaMlimo engathi stand still umntwana engayanga esikole mana khona ubukele uNkulunkulu ekukhulu engathi stand still umkhuhlane usidla kuthatha ukukholwa. Yikho isifundo lesi ikota lesithi izifundo zokukholwa kuJoshua. So bekumele ukuthi umuntu simthathe elizwini angathi mana khona singanyakazi nguye olawulayo. So icebo lakhe vele uNkulunkulu wayehlela ukuthi nguye ozalwela uIsrayeli. uIsrayeli kanjani kazilweli. Yeah. uMose lapho thena lingesabi. Manini isibindi lizabona inkululeko evela kuNkulunkulu. Alright. Uhlupho esilalo loMose alubona ebantwini yikwesithuka bese sicabanga izindlela zethu sikhohle onguye sithume empini le. Ngoba bona owabaletha lapha ayisibo boyisi labokhokho. nguThixo athi hambanini laphana liyenqoba. So lapho thina ngizalikhulula kuleli sizwe libuyele ngikhaya. So uNkulunkulu abesesebenzisa umuntu bathi bangesabi. Engufundi lapha ukuthi kuthiwa uNkulunkulu uzalilwela. So impi esikuyo empikiswana enkululeko asoyedwa bathandekayo. Ungaba kusekukholweni, emulini, esizweni lelizwe ungabona ngani liyaxhwatha asoyedwa impi yakhona. Kule mimoya ngemuva nesingakwenza ikuma sikholwe kuNkulunkulu bese simlalela. Oloba uthena uNkulunkulu uliqhawe. uNkulunkulu nguye umasungula wempileyi. uNkulunkulu nguye onika izindledlana zokuthi impilo singayinqoba njani. uNkulunkulu futhi nguye ozanika ukuphumelela. So kakula umuntu uyaphumelela noma ngayiphi indlela engeyamanga kuNkulunkulu. Ukuthi ufunde kanganani, ulolwazi kanganani, uhlapha kanganani, kayiso indaba nguNkulunkulu oluyimpi esikuyo. Asimethembeni sizanqoba ngaye. Okunye njalo okungasinceda khona lapha ukuthi phakathi kwempi yona le singakhangela impi vele sizakwesaba ngoba ungakhangela lapha akulalwazi ababelalo ngezezimpi ukuthi nxa la wawuhlezi sibili ukhangela ubona ukuthi lapha siphumalani wawuzabona ukuthi vele akuphumeki la akumeki vele kudinga ukuthi sigijime sitatazele sibambe lapha lalapha. Kodwa singakhangela uJesu ongumqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu izinto zizakuba ngcono. Lokuthi nxa sikhangela kuye konke okunye lokho emaceleni kuyafiphala, kungaba ngumkhuhlane, kungaba izinto esibhekana lazo ezimulini. Uyazi nxa kungaba seduze maforimpi uyayizwisisa ngcono uphume endlini so ukuthi bengakubuza ukuthi abanye banjani uyesabe lokuphendula ukuthi incenza athi bayaphila kumbe konake. Hayi kuyathathekisa zihlobo zami. Ungakhangela ibhuku leli Signs of the Times oka September 2 ka 1880 uTate kaWhite lapha uyayibeka icace indaba le ukuthi uJehova vele wayefuna ukulwela uIsrayeli. Wayengachonga ukuthi uIsrayeli aye kulwa. Nguye owayezamle uIsrayeli ayemela akwenze yikuzehlisa kuJehova amlalele. Sithola lapha uIsrayeli lapha ayiqala khona ukukhonona lokusola uNkulunkulu. uNkulunkulu wayekhipha isandla sakhe asale segcekeni simbona uIsrayeli esehlasela. Sike sikhulume le indaba yokukhonona kaningi bomama inelithanda ukukhonona yeah so ukuthi right umuntu angakhonona uIsrayeli acomplain uIsrayeli wakhathesi uyakhonona yini kasusi yini isandla umlimo kuyini okwenzakalayo sixoxana. Siyabonga maforo. Umfundisi uthinta indaba yokuthi vele uIsrayeli kwakumele angene elizweni lesithembiso ngokulalela uNkulunkulu ayikhona ngempi kanjani injongo kaNkulunkulu kakhulu. So uIsrayeli nxa ide sifike kumlalela uNkulunkulu yikho lapho ede sesibona sokungena indaba yempi. Right. Antsho yabona lapha eMasa leMeriba kuthiwa bakhonona la bakhononela uMoses uNkulunkulu wasevuma amaleki wabe ebahlasela. So khona lokho mina ngifunde lokho ukuthi kwesinye isikhathi engxe okwenza sesabe vele maforo.
yikuthi vele kasihambi loNkulunkulu. So izimpi vele zikhona kwesinye isikhathi empilweni zethu sehlule kunqoba sehluleka futhi ukuthi kuNkulunkulu ngoba vele kasimlalelanga. Ngoba izithembiso ngezabalalela uNkulunkulu. So sibona uNkulunkulu enqobela uIsrael. Anti siyakhumbula ukuthi uMoses kuthiwa esentabeni. Yes. Izandla ziphezulu. uJoshua esilwini. uNkulunkulu enqobela uIsrael. Kunjalo eveza ukuthi zwana Israel ukweyama kwakho konke bukimi mina ngifuna liyengena elizweni leliyana lingazange lilwe kancane. So uNkulunkulu udinga ukuthi simlalele maforo singavele sikhonone silethe isono siphambuke endleleni sivula ama floodgates ukuthi sihlaselwe isitha. Nansi indaba simele siqaphele ukukhonona ukhathesi kuguqule kumbe kwenze impilo zethu zabanjani ngokungamukeli lokhu Jehova asenzela khona. Siyavuma yini ukuthi ngiyosithungamelayo? Ukukhonona lokhu maforo kusenza kwezizikhathi futhi sibe lokugula emzimbeni. Alright. Ungakhangela kathesi sivele abasebenzayo sihola imali shoda. Alright. Uvele uyihola vele ingeneli. Alright. Khona lokhu nxa uNkulunkulu singamthemba ukuthi uNkulunkulu siphe ukudla okosuku ngosuku. Yeah. Mina ngiyakukholwa isandla sikaNkulunkulu siyasibona esilwela ukuthi la nxa ingeneli nxa sesikhangela inyanga iphelile sibona okwenzakeleyo lesikwenelisileyo kudlula amandla ade silawo. Oh yes. Yeah. So zihlobo ezithandekayo asamukeleni khona uNkulunkulu asenzela khona. Simthembe sikholwe. Kalokhu sitshilo vele abasebenzayo umhlaba wonke jikelele imali kayeneli. Sumele ukholwe ukuthi umlimi nguyeza yenza yeneli. Sithembakale kumlimi yazi lokhu umfundisi uzangifakela ama point la nxa sengikhuluma ngemnikelo. Yeah, sithembakale umnikelo kuyena lengeneli ozayenza yenele ngumlimi. Ngoba loba nxa ungazikhiphanga ayisokuyenele vele uNkulunkulu simele simkholo simethembe ngoba nguye ogcinayo uIsrael. Wamgcina enkangala ulokhe emgcina la namhlanje. Yeah, so ngicabanga maforo ukuthi okunye uNkulunkulu ede afuna ukusifundisa khona ikumethembe entweni yonke. Alright. Mhlobo kodwa asi mana mphongulete. Nake ngagulelwa mhlobo. Anti ngakhuleka kwaba wesi. Anti silethula ke sikhulume ngalo ukuthi hayi lu real impi vele ikhona usathani uluthelile. Ngakhuleka kwaba wesi. Ngakhuleka ngithe ngifike esibhedlela umntwana wahle wafakwe ICU. Kodwa ngiyakhuleka ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyathungamela. So mana ngekhathi story sibe umntwana kodwa eventually walala wadlula nti ngikhangela ukuthi uNkulunkulu uyavuma. Yes. Ezinye izehlakalo sidlule kizo empilweni esifundisa indaba yokwethemba ukuthi vele kokuqala kwakho konke kumele mina ngizwisise ukuthi umntwana vele isisusi ngangingekho edalwa ebunjwe esiswini le njongo kaNkulunkulu ngalo mntwana kanilala. Uyabona ukuthi ukukholwa ungana awucabangi ngoba kumele ufike epointini yokusarenda into yonke ukuthi hayi vele isisusa sendaba leyiqasa mina ngangingekho. Yikho sithi uNkulunkulu wayefuna ukufundisa uIsrael ukuthi ukubanika iKhenani abebengekho vele kuyiquation ukuthi bona kule instruction omele bayinike kumbe kule action omele bayithathe bona kwakumele bathobele uNkulunkulu lama directions awanika. So kwesinye isikhathi siyafisa sizama ukungenela ecebeni lapho uNkulunkulu athe indlela ihamba khona sizama ukubypass but uNkulunkulu njengayona le ama-Amalek uNkulunkulu wayefuna ukubafundisa ukuthi zwanini madoda yimi enyakulimpi kakhulu. So uNkulunkulu kasifundisi kwesinye isikhathi kabe kubuhlungu but at the end of the day kulama lessons awe trust la ukukholwa esiphuma siwaphethe. Umlilo wenhlupho uba yindlela yokusihadena okusilungise okusiqinisa ukuthi ngoba impi ikhona sibili endilwelwa kithi sime sinqobe kakhulu. Sike siqathanise lezi zimpi lezi. Sikhayile uExodus 17 ivesi ngo7 usiya ku13 lo Joshua ngo6 ivesi ngo15 usiya ku20. Sikhangele okungabe okuhambelana
kwizimpilo lezi esizibonayo lapho kubambeki. Exodus 17 verse 7. Alright, ibale. Wabiza indawo leyo ngegama elithi Masa leMeriba ngenxa yokuthi abantu bako-Israyeli baphikisa njalo balinga uJehova besithi, kambe uJehova ulathi yini kumbe hatshi? Ama-Amaleki eza ukuzohlasela abako-Israyeli eRefidimu. uMose wathi kuJoshua, khetha amanye amadoda phakathi kwenu uphume liyekulwa lama-Amaleki. Kusasa ngizakuma phezu koqaqa ngiphethe intonga kaNkulunkulu ezandleni zami. Ngakho uJoshua walwa lama-Amaleki njengokulaya kukaMose, njalo uMose, u-Aaron loHuri bakhwela phezulu koqaqa. Lapho uMose wayephakamisa izandla zakhe abako-Israyeli babenqoba, kodwa wayesithi ngehlisa izandla zakhe ama-Amaleki yiwo ayenqoba. Kwathi izandla zikaMose sezidiniwe bathatha ilitshe balifaka ngaphansi kwakhe wasehlala phezu kwalo. U-Aaron loHuri baphakamisa izandla zakhe omunye kuleli cele omunye kwelinye ukuze izandla zakhe zale ziphakeme lize litshone ilanga. Ngakho uJoshua wehlula ibutho lama-Amaleki ngenkemba. Right. Ungaya kuJoshua ngo-6 ivesi ngo-15 siya ku-20 sithola abantwana bako-Israyeli becula behlabelela behoda iJeriko. Umlimi uyangenela abanqobele. Iyo indaba esitholayo lapha. Kuyini okuhambelanayo esingabe siyakuthola kulezi zimpi zako-Israyeli uNkulunkulu engenela? Okuhambelanayo kakhulu lapha ukuthi impi zombili uNkulunkulu uyalaya anike izilayezelo zokulandela bamlalele. Right. Bakwenze khonokho. Bese senza ukuthi baphumelele. So sibona ukuphumelela kwabo empini ezimbili kusiya ngokulalela. Kodwa indaba yakuqala sibona uNkulunkulu, mina ngibeke izibuzo ukuthi khathi uNkulunkulu izolo uphomba ukuvula umgwaqo yedwa badlule emanzini. Sibanike kade sengathi ilebhu umsebenzi omkhulu ukuthi uMose aphakamisa izandla laba bamjeke wayengakhomandanga nje wenzaka kwahle kwaphela. uNkulunkulu wabona ukukhona kwabathi hayi sengifuna abantu belingxenye libona ukuthi impilo evele yimi ngaze belingxenye. Mose ngaphamisa ngiyayela ngqotshe ungaphakamisa sengilinqobela ngoba at least ngilitshekisa ukuthi vele kayisini. Sibona uNkulunkulu esehle siya senza njengomuntu ukwenzela ukuthi abantu bafunde ukuthi uNkulunkulu nguye obusayo. Kunjani? Bathandekayo asikukholweni balela babukela ukuthi uNkulunkulu nguye osithungamelayo. Singasingena izimpilo ezinganani umlimi lendlela yakhe yokunqoba siyilandele ngokulalela ngokumthobela sinqoba kuphela ngokulalela. Mina ngikulalela ukuthi umfundisi into ayithintayo ukuthi vele ukuthi izandla ziphezulu kungangoba kumbuka ukubhoda alright liyanenye ngeJericho ukuthi ukubhoda then we shout simemeze kunqoba iphimbo and iJericho phela kuthiwa yayi fortified city yayiqinisiwe like yayingeke penetrate imntu yakuzwe ngitsho ungayifunda kodwa ku Fall of Jericho uPatriarchs and Prophets ithi kwehla ingilosi zethula imduli liyanapha. So uNkulunkulu at the end of the day esikuzuza ukuthi nguye wali izinto zonke zika-Israyeli kakhulu akunalutho vele esizenzela khona. Kalokhu yatsho ngumlimi nguye owathumela ingilosi zakhulula amavili, nguye wakhululayo wadiliza imduli. Ungabala even ngoDavid itshe lona lelana liphosayo kuthiwa la director zingilosi ukuthi liyechaya khona. So akula umuntu angakwenza, kodwa umlimi kalokhu umfundiseke watsho uyiloyisa ukubana asebenzelane loluntu kule ngxenye esimele siyenze. Angithi phela ngokukholwa sikholwe kuye okwakho yikuphakamisa izandla ukholwe uthi mlimi uyangilwela. Mandlo kuyini esikutholayo lapha sisiya emaphethelweni kwesifundo sethu? Mina ngunanzeleleyo kuverse 13 laphana ke-Exodus kuthiwa ama-Amaleki lapha bayaqeda ngenkemba. Indlela zikaNkulunkulu ngeke uziqede. Ngelinye ilanga engasebenzisa ukubhoda, ngelinye ilanga asebenzisa okunye vele ongeke ukuzwisise. So sithola ukuthi uNkulunkulu lapha ngapha wasebenzisa inkemba, ngapha babhoda kuphela impi yanqotshwa. Kodwa kusalayo zonke indlela lezi ezimbili kwaba lokunqoba okwakuvela kuNkulunkulu. Kakhulu izindlela zikaNkulunkulu izihlobo ezithandekayo. uNkulunkulu nguye osilwelayo, nguye olawulayo izenzakalo. Mhlobo wami udade kaWhite uthini
ngesifundo lesi ebesilaso kulona leli viki. Okay, esikutholayo lapha maforo ukuthi ingxabano le engemva kwengxabano zonke esizibonayo ibangelwe yilokho ukuthi uNkulunkulu ngabe bekungamelanga kube lengxabano ubezavuma isimilo sakhe singcoliswe a-challenge umbuso wakhe udilizwe athathe nje ukubusa kuphe lo osefuna umbuso bekuzaba lokuthula in courts. Kumbe uNkulunkulu ngokulunga kwakhe la ngothando lwakhe ngesimilo sakhe sobungcwele bekufanele ukuthi ame unchanging engaguqukanga, then khonokho manje yikho kwenza kube lolaka, yikho kuletha ukuhluzulana phakathi kwalo uNkulunkulu oluthando lalo ofuna ukumelana lentando kaNkulunkulu. So yikho esikubonayo lapha kusenzakala emhlabeni maforo ukuthi uNkulunkulu eluthando enjalo angasoze avume ukuthi isimilo sakhe sichaphazwe, kodwa uza maintaina ubunguye bakhe as an eternal God engcwele njalo engavumeli ukuthi isono simemetheke sithathe iroute. So ku-controversy esiphakathi kwayo uNkulunkulu simbukela ebalansa lezo zinto zombili esale sima kunguNkulunkulu obusayo ofanele akhonzwe. Nguye kuphela okumele akhonzwe. uNkulunkulu nguye osilwelayo, nguye olawulayo izenzakalo zakona lo mhlaba. Mfundisi Dube uzasigqibela lapha usikhuleke. Balalela wabukeli, uThixo uyasithanda empini esikuyo. Loyisa ukuthi sonke asibeni kuhlangothi lukaKristu onguye umnqobi iqhawe. Ibhuku elibhala uDokotela White, Practical Prophets, page 392, uthi yena kwakungasonjongo kaNkulunkulu ukuthi uIsrayeli athathe ilizwe laseKhenani ngokulwa, kodwa wayefisa nje ukuthi babe lokulalela okubambekayo. Ukulalela kodwa kwawenza ukuthi banqobe. Bengifisa ukuthi lathi singalalela zakudla okuhle kwezwe. Inkosi belatha sibe nomthandazo. Baba wethu ezulwini siyabonga ukusikhumbuza ukuthi sinqoba ngokulalela. Besicela ukukholwa okunjalo okwayizolo kuvuselele kithi. Bakhona abaphakathi kobunzima besizwana lo mthandazo labadlula kulesi sifundo. Bengicela Nkosi impi yonke siphakathi kwazo zonke izimpi. Nxa Nkosi usethekele kanje ngesifundo lesi sinqobe ngokulalela kuJesu. Yehla uzokwelapha ukukholwa kwethu kume sikudinge njengomnqobi njengeqhawe. Impi yona le impikiswano enkulu eyaqalisa ezulwini sicela ukuthi inqotshwe sinqobe ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.